Pozdrav ljudi, sada ću vam pokazati kako da napravite trojanca koji otvara i zatvara CD player. Ići ćete desnim klikom New, Text Document, cijelite na 5. Tu ćete ukucati sljedeći kod. Kod ću postaviti u description, nemojte da se brinete. Ukucat ćete to. Sačuvat ćete Save As. Sačuvat ćete kao na primjer trojan.bat. Save. Sačuvali ste ga. Napomena, mora file biti sa bat. .bat. Nemojte ga ni pošto otvarati jer će početi da vam se otvarati CD player i nećete moći nikako da ugasite to osim da restartujete komp. Tako da pošaljite nekom to i zezite ga malo. Ajde, pozdrav.